Autonomous Council pen so cause notice puthot JN thu vek nang ji pusi forest achokomara tum ke hang Karbi language teachers claim bang purna tiso amithanga sai chiklem clipin Rongmong we pathuak lamalong NDBCYF youth camp ajai ke paman pon Karbi Anglong live Karbi Prime Time bertang ton pen arjuponik tha Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai Kamalong Abarim PCCF Abhijit Rabha Kikhibom Aporahud ke ongdung aron repen vorengang hoy kachepalong dun atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen lang tarlipsi High Court Legal Advice ateng pen kadukawe bang pharoke thom so se atumaphan so cause notice piponlo bang so pen pini preni phai thongke brai siani Dipu Recreation Park along so cause notice kelong forest achokomara tum pherangkya mai ingni ponsi bangso so cause notice alo Karbi Anglong Autonomous Council pen withdraw pon vek nang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan pachini pherangkya mai along forest achokomara tum pen ke pachini pon atengke ningkan krehini so se forest asai kamalong voreng claim de raphi nona porni lituma phan labang so cause notice alo nang kpk nilitum manghuprong ason sidolo voreng ke maduta akinang sot pupen nilitum ke do atum tami forest asai kamalong abarim PCCF Abhijit Rabha adung pate bogdamsi vorengang hoy chepalong dunlo lapen asai tami claim pon pamilo lapen Karbi Anglong Autonomous Council Treasury Pensi nilitum aphan bainong tami nang bibomsi chodeng pon bomlo tangte official aron kali pulote halaso hut Karbi Anglong Autonomous Council pen kopia potsi langdun de terlo kichenga por pensi khangdun et nangjia podlo tangte non ningkan krehini so se voreng claim et aphi kerengji aphan pupen bengalong ason tangka hai hui joram et aphi nilituma phan voreng pen na inthan etji puke nilituma phan thinon posonsi nangke toya tenglo pusi ningje labang pharoki thom so se atum angbong phan trok sirke pra pho laki methang Karbia khaya tum sai delo la pen penangan atum ke state training along pen ke chenglok kaprek adim tame apuna chak ke choklim pen ki undun tang atum sai de lopusi ningje upeke non itum choklem ed loan jo en ed hini ke thom loan do ed aphi non dhone in than do nitum han lagi si pangin tu hem nangi pri lo lagi nitum han ngai pasung lo nitum han ngai pa chi lo lagi la gente ko malo dayan poga non la hai pen ko ane ke stress itum la nar ni nitum arjulong bom le exar tuliram sar handa nitum chuningri lo memorandum ta chotho nam lo chuningri dam lo matha lo an eji nang rapji puning che thelo Sedame ki junda hamti ablo kai de ininga lo ki phiri so dolo kupitong nang pip nang non ke nang pinching vai poni latum kupitong latum decision en ton kupia lo to nang pothai poni polo phiri so phei choklem nang duty kan ni tung regular dam bom anu tinta record check lap tam ede sedame non pinia ni nang pachuk deng krai ke ni tung ko pilo claim bo ke manghu hak lo ni tung ke anu tinta hedi mane mathai thek the lo bang ke thekiri tung ke si bang ke CM sa nang jinsu na ing hon posa to war nang ri pinang thopi thek mati alangli nut CM puloti ko anya jakong ke the la sila so cause notice bagai nang withdraw pi dia noi puni tum mane ninga klong te chuningri lo lan chotakali Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai campaign kideng pon asai long antami mesen pen sai ke claim pon atum sai delo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen nilitum aphan nang lang pon vek nangji lapen so cause notice kelong atum pen angbong kupine ning oi ning duk pen Phere meme ang asai claim det polote Karbi Anglong Autonomous Council atumsi adai chi en vek nang chi pusi pachini pontu dam mane dam tur da dulu hala suhut menta nili tunga hala suhut menta mane interview ke pithek thelo sar lagile isi pen atowar do polote without interview bala pugale with departmental interview within the department nili tum han just for the formalities lagile claiming lata nili tum PG PP pupe setami non open for all bole nili tum ge nangli pulo je mane nangni nang tu masi chelong labji pu Koson si surety and tech sa thema open for all but anu tin apply dun puni tu menge tech abisi ke tech no forestry purhi konani kupini ke puri no bang apply ni tu nga tovar se avilo nili tu nge batai sinon chiri block lo la so sakuri polo la pensi nili tu nge choklem po chongdat pola pe sar I pola pe chi bo si ning che thilo belek ni tu nge choklem si unelo sa la han ver News report long sa inti Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong district Socheng
education block ke parlo Guhagaon High School along KLT than pang purna tiso ami thanga sai chiklem kle pin pu a koilong si pini pherangke bitung atum adimaklong an humri dam ka humri dam hot lam thekelong dam atengki alangli amreng BJP Mandal Committee along General Secretary ta claim bomb lapen KLT ta claim bomb party ta chari bomb lapen bangso party along sakorta claim bomb bangso jok purna tiso ami thanga sai bang Jepanung Tipsi Partia Sayabang Patherong Son Pusi Ratpen Akoy Pilo Karbi Alam Jongsi Kepechanang Ji Polote Sri Sri Sankar Madhav High School Guhagaon along KLT Thanbang Purna Tisop Han Karbi language teacher pen ing than ponang po Kalipolote Partia Long pen ing thanang po pusi Kethekere Aradatum pen Ningche pon Purna Tisolang li Kaya Portame Cheklo John pen ni thom anchot school ke bang lapen October cheklo ke pini ani anta ani sita class along chedam delang la silabang soputhak school inspector Biren Singh ingti ahin pen kupisi claim ponjima lake moaporsi chinion po labang soputhak headmaster sahin pentame lamthe nang pachini du KLT tisa teo অলপ দিন মানে 1 অক্টোবৰৰ পৰা কমপ্লিট অহা নাই স্কুললৈ ইয়াৰ আগতে মাজে মাজে আহে এই বিষয়ে মই CRCক জনাইছোঁ যে এনেকুৱা হৈ আছে মই মেছেজ কৰি আছোঁ কিন্তু তেওঁ আহিম বুলি কৈ অহা নাই তেখেতে কিমান চনতে জইনিং কৰা হৈছিলে একচুৱেল জইনিং ডেটটো মই ক'ব নোৱাৰিম মানে ইয়াৰ আগৰ হেড ছাৰ দিনত জইন হৈছিলে মানে 18-19 হ'ব তেতিয়া ৰেগুলাৰ আছিলে তেতিয়া আহে এই অলপ দিনৰ পৰা আহে এইটো হৈছে আপুনি মেছেজ দিলে তেখেতে ৰিপ্লাইটো দিয়ে আপুনি ৰিপ্লাই দিয়ে কালি আহিম বুলি কয় কিবা অসুবিধা থাকিলে কয় বাৰু অসুখ অশান্তি থাকিলে কয় সেইটোতো আমিও চিন্তা কৰোঁ মানে 1 অক্টোবৰ আগলৈকে মানে মাজে মাজে আহি থাকে কিন্তু 1 অক্টোবৰৰ পৰা মানে কমপ্লিট অহা নাই এবচেণ্ট হৈ আছে মই মেছেজ কৰি আছোঁ CRCকো জনাইছোঁ ABRCক জনাইছোঁ আৰু মানে এতিয়া এটেণ্ডেঞ্চ এতিয়া হোৱা নাই নীল হৈ আছে আৰু এইটো বৰটো গম পাই কথাখিনি কিমান দিনৰ পৰা এতিয়া ছাৰ তেওঁ 1 অক্টোবৰৰ পৰা মানে কণ্টিনিউ অহা তেওঁ কি পোষ্টত আছে ইয়াত KLT আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ নামটো কওকচোন ছাৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ মাধৱ হাইস্কুল Kheroni pen Mohantiron Karbing Long Live Lakha Kritroxi Socheng Thenta Keparlo Rongmongwe Patu Aklamalong Nithom Aparman Nihang Dwarbaguri Baptist Churches Youth Fellowship Atumahin Pen Youth Kema Jaime Kepaman Pon Kaji Ronghangpi Sports Complex Auditorium Hall along Rongmongwe area long Mondulipli Riso Nimso Chingrum Amai Paman Pon Bangso Amai along Rongmongwe Baptist Church Kerala Baptist Church Langherang Baptist Church Nodor Langso Baptist Church Amonduli Mondup Lipli Atum Chepatir Piponsi Bangso Jamek Ding Ponlu Maipu LV Stockby Kechari Pon Bangso Mailong Youth Camp Lapen Kitching Pen Kijot Anapan NDBC YF Pongchun Bang Rajesh Rong Pia Hin Pensi Arnama Hirjume Hang Pilo Youth Camp ke Padopona Hud Riso Nimso Tum Kopuson Pensi Kacheja Ponji Bangso Puthak Chethan Chimum Pon Mailong Aluhi Sarpo Man Pen NKBA Houghton Bible Institute Assistant Teacher Martin Timong Dehin Rimbang Harsing Ronghang NKBA YD Chunbang Robinson Rong Piatum Chetong Dunsi Man Pidun Bangso Hud Nangpari So Mate Pao Korjang Longverve Than Pare Angdeng Pi Crazy Angdeng So Kep Along Pen Lang Ponsi Riso Kai Long Kosun Pensi Ke Klem Kidam Jima Lapen Arnam Pen Kai Kiamat Kachira Ponlong Verjima Bangso Puthak Jume Sen Pen Than Pon Kardom aprang si churwar piglo nanai tum ni tum phana bangso ajai mek puthak ni tum phan kar jupon pot ni tum NDBC bolong NDBC ya pot tum malok resonin so tum pensi la bangso mai che patru pipon lo tarik ingko retro ani kang sampen tarik ingko ra sirkep ani kang saman lake resonim so tum ningkane sek along la puson si kaprek ajai mek ni tum ken pondo NDBC bolong non amat sanchom hokep do sanchom hokep ang ben sanchom thongkep ra pho an chetong la pen kadoga we bang pharoi ni so se an campers atum chetong pon la pen bangso along
Nili tum athi PQN ponake nang pari solong werve le pen pa korjang long werve tu pia poloma ponate risomar okorjang atum ba okeng jang hut ili tum ke ong dung atum emethang ki claim ponang ji la bangso sai chi ni det penapot itum la malom so apor hut itum apor ke mi phalang no dak ti la so penapot si arna malam pen aki mi ato aking kam ke chior je pha la pen pirthe ke the kirena tanslame ke chan pon la puson si karjong ana la pen okana ki than pon jasemet la so mai along lam ke thana bang Thare Robinson Rompi alang like NKBAYD Youth Secretary alang li pen than pono la penadun thu neli mithanga malo neli Martin Timung Hoton Bible Institute along senon maneli sai than bom News report Karbing Long Lai Kidam tang priniphai thongke barni ada por phai kresia por malom pen Borjan MAC constituency ke parlo khatkhati jortok bi arong along kedo Netaji Subhas Chandra Bose Avasya Vidyalaya along 20 battalion CRPF atum pen barpi bar so ahem civic action pen ingpu ponlo Civic action namai surihini ra ingkora ka thompen surihini ra ingkora pli aparman barpi bar so ahem la pen liter surisi alang ke pangpen angkro Netaji Subhas Chandra Bose Avasya Vidyalaya along 20 BNCRPF atumpen kikim kerang patang ponsi ingpupon. Tangso civic action kangpu amai long aluhi aman pen khatkhati CRPF DIGP range Anil Bis Commandant 20 Battalion Swan Singh SDPO Bokajan Rastam Raj Brahma SGB Babu Bongrum Superintendent NSC BAB Nabin Kispote Than bang atumpen ke chenglok loke Charlie also maratumpen asonasot kilun ke kan chepaklang si mesen pen kangpu amai pichun pon Balipathar pen present terang Karbing Long Lai Pini KAL Prime Time berta ke lapansi kang ton poniklo